sayiyeka sathi ake sime ngeimoto ake siphushe nangu umkhakha nezwe 6000 ebengukhokhela imoto every month nguthatha ngifake ebusinessini manje emva ka 5 years ibhizinisi lami zobe li worth 1 million niyabona ekhaya angithengi ukudla manje sengayeka mabethi bangikhalela ngudla ngithi memezela nti dayisa imbuzi badayisa imbuzi ezo5 bathole u7500 ubakhava inyanga yonke niyabo kuneinkukhu zesizulu ekhaya asibuyeleni kule yampilo esimple nje mashobani kule yampilo esimple kube neinkukhu zesizulu ekhaya makufuneka inyama yenkukhu bambe inkukhu la egcekeni hayi ukuthi ukhipha 100 rand bangako 100 rand bakhipha ngenyanga nothenga ngola mthunzi bangako 100 rand o 35 rand no 45 rand bakhipha njalo nothenga ama braai pack angenayo impilo niyazi lela thambo lika la mthutho balibona libovu ichemical leya iyo lento ekubangela ukuhlume iyo lento ekubangela ilento i-cancer yamabele yini washo prostate yabona lokho ukuthi uyachama